Entar ke Mekah pangara umroh. Mulai ambu ke tuku mulai korma. Tak rang cinta ben pengorbanan nah. Tapi dibudi melek orang lain selebih sampurna. Apaan tuh lagi din? Tak Ya munda iya. Ajam tua ay masa bay de lemah. Api rebeng anak mardena. Mun latau kaki beni peliin nah. Cerep arpen male tak tal ke atina. Oh. Apa ni arta sahabat nah. Oh cene keker arbus katana nah. Mulai tapi cinta tadi sahabat nah. Magereng lagi tegrak gerebes aing mata nah. Kelas king. Ancor kan tak nabu le. Dia utang ke siapa kaki mas? Apa cek karo utang ke kancen? Ya mas, bajer utang ah. Kok tak terutang calon laki pandeng ene ya dan cakan-canan. Kok tak eman mun karo ke kakek. Pokok situ, cek tina akib kok. Ya munda ya dia cewek Rut. Pendek bersajata. Aba iya dul. Mun kok tak parana. Abelenjo na orang bini sestatus karo ki pacar dia. Ya anyar ke sirut kaki dul. Sirut make cara pacaran. Bini libur ka orangnya, ting libur ka dunya. Reng bini kebain mainan. Selalai ke main para sana. Ki kembali sekali dunya na. Tu sadu kali. Halo mas, Halo sayang. engkau depak lah ke rumah mas. Oh, yalah istirahat. Kak kita mulai ya? Kita kemarin mulia. Oh iyalah. Dari di mering. Dari luar bah. Untak sedeng parlona kalau ke keluar. Nek bini. Iya bah. Bener jangan kaki din. Sirut ruah ngepong odi ke pacar. Beni kalau kok ben ngakan si bejer. Makai besi ini gemeding. Leji saya kocak ring laki mau kondo dul. Ring laki si tak kelima modal. Tapi nuntut pengorbanan. Biasa nah. Ring laki si ngaji ya. Karo abon derayuan gombal. Tocuk na situ. Aman fak ring bini. Satu kata untuk ring laki mau kondo aja dul. Apa din? Ngelemis. Mau nengkok dul. Jangankan rokok benka kanan. Maki karo PSS rupiah. Tak tanda kering bini. Beni keng sombong. Keng todus pala nabe kek laki. Ring laki kudu naberi. Beni ngampong odi. Tapi kaki ki burang itu rokok kali bunuh din. Ya mun minta kakelebu na lain pole taretan. Kan saya maksud mo kondo. Ring laki panipu berkedok asmara. Ya mak pola rudin. Kali bunuh bi kakek. Pas cinta. Setal keje.
Beres ya kira. Bilang kok teman gede gila teretan. Cak kerja lah. Tahu sakit ini serengan. Kamu bejer otang. Pak tenang teretan. Lah karena siapa lagi bingko. Ya reng. Kaki pula lagi ngelak pola ro. Cotang senyak benyan mi pas karoi bejar ning 500. Ya kau orang nyosol sub. Masa kau tulas kabeh. Cek kaki lah tahu. Engkau tak dilako. Kok letak orang sila kau beri berturut. Keng kaki tinggal kau otak ode. Setia kau tak mau tahu. Otang je laku kau tulun lah. Halo? Siapa? Halo, engkau sayang, si Rud. Bang, aku nomor anyar, Mas. Nomor siapa? Nginjem engkau yang. Maimun ketemu nang, identik tempat biasa. Iya, Mayu, Mas. Engkau nyusul. Beda apa, Mas? Engkau sayang. Susah apa? Tangotang ternyata tak marjikan beri 500 ruang. Maksudnya, Mas? Engkau andi otang 10 juta yang kengkau toh bisa cerita ang. Setiang kau letak nemu cara. Selain asaroka kakek sebagai gentong na ate. Tang hapi ya sita. Benjia tak cukup nutupi tang utang. Apa sih kalau aku kate, Mas? Mithala banyak utang ah. Duh, tahu. Pas bilang kok si pantas kakek yang muntang kasus aningan ria tak gelem mari. Terus apa sih bisa itu untuk engkau, Mas? Engkau nyeraki pese 10 juta yang engkau keng mamaria tangutang kaki. Mari jiang, engkau fokus ke kakek. Kehubungan kita. Mas udah dimang kok PC sedia, Mas. Ya munda iya. Tina engkau merantau ke jauh nah. Tapi mun sampai terjadi engkau merantau. Pas dia remah nasib hubungan kita. Makin kok pada tak bisa jamin. Cek engkau ben kaki ki pasti. Allah cek ngucap ada iya, Mas. Engkau takut. Ya mulai ada pilihan lain yang Allah cek merantau, Mas. Engkau ki usaha nyari PC saja ya. Engkau ngincem ke Abah, mi pola bode, Mas. iya yang makin kok pada eman sejauh ben kaki. Iya, Mas. Engkau pada. Tina tak usah merantau. Insya Allah PC saja aku nemu tanpa harus merantau. Perlu berempeng. 10, Bah. Becek banyak. Ini kebaya apa? Aslin bening kok si perlo, Bah. Tapi tang kanca. Dah iya, Ping. Abah bunyi keng eman. Mun kakan casi tak pada. Lah tina kaki cek ngal bengal nyariin cuman PC sejarah aja nah. Arya tang kanca semak, Bah. Abah tak usah aku beter.
Iyalah. Marin bingko le kere makon nomor rekening. Sekelangkong ya bah. Iya, Heng. Halo Yang, Halo Mas. lada Pak Karoman. Iya, yang kau lebo di kamar. Kakek lado pak kia ya. Iya, kok ada Pak lah. Iyalah Mas, kok ki istirahat ya. Yang, terus kan lu? Derma yang nemu. Iya nemu. Kok minjem datang abah. Sekelangkong ya yang. Mas, tapi aku ongkuan kangko kan. Kaki ragu kang kok yang. Anje, keng kok tako. Takut aku aman tak lagi kakek. Anje beni dah hitang maksud Mas. Yang, engkau minta ongguan ke kakek. Ya kena hubungan kita tak kira sampai setia. Engkau bertahan tak kengkulan kok sayang ke kakek. Ongkuan ya Mas, cocok ngoco loh. Iya yang. Terus bila pas aja yang. Marin nan cantang abah. Iya yang, sekelangkong yang ya. Iya Mas. Mari transfer lah Mas. Tulis cek rekeningnya. Iya yang, masuk yang. Sekelangkong ya yang. Mwah. Di Korea din. Bedul. Sekelangkong dul. Engkau sekelangkong. Sikal keje. Tetimuno orang karo itine beden na. Letak karo anong. Ku. Jagung pelenggung ngantretan. Iya kedua reng. Bisa buka di Najong. Sekelangkong ya. Kaki bos ruwet. Dia dimbang. Dia tengah rek bersedul. Ya. Oleh di maka kaki pesehan sejirut. Makai bela-bela tahu cara nah. Kaki tak kira bisa nih Rodin. Hari yang kau beri tang cewek. Kaki bisa. Sayang reng dini sampai rela korban PC Arya. Apo? Mun pese saja ay baki berirut. Beni keng sayang. Keng talibat gendeng si bini. Bencek ngapu ngai beri pese bi reng bini rut. Takut berdek budi na. Bener rut. Aja tali berdiri sekedar pengorbanan. Kayak kerohi pacar. Tak wajar. Ya mungkin beri dul. Masa tak terima? Tak pasang kok si gendeng. Ya tolak rut. Patau todus. Kaki kayak laki. Masa iya rep ngarep beri reng bini. Dua apa din? Kaki dah iya tak keng pulang tak bisa yang engko.
Iri, bilang bos. Lu, saya kira dari kakek japerut. Walan kakek pentera manfaat kireng bini. San misan tetipan jahat, apikal sekali rut. Cek tetep penipu berkedok asmara. Nisran anoreng. Selalai kemain para sana. Kiikol matunya na. Ton katon reng laki ngelemis. Wis, siapa terus? Mayulti din. Tina torot dul. Maleta kato mane. Ingat keng aben rembi dari toro. Si pas cek tri na kareng bini. Bener kaki Din, kayak kurang tepat caranya. Maksudnya dul, jok saatnya sirut alam gelu. Kan kau ben kaki pas oleh seru kok ada. Sital keje. Letak peranang. Kelihatan ba? Oh iya cong. Ambu helu ya. Yo mana sero ambu. Ambu ba? Ya ambu helu. Siap abako. Idi mami tadi kopi nih ba? Cengkok tak ngopi cong. Keng karo aing biasa nah. Aing apa ba? Apu. Labi nih. Kaki ngopi ya. Wis tak usah repot ba. Jimun bede pakai nak biro. Kok sekali ba? Ping. Kebehi kopi nak. Iya, Ba. Jak rokok cong. Apu. Sekelangkong ba. Dari di mana cong? Dari kardu ba. Apa yang kelaku? Ya ada ba. Keng karopol kumpulan. Celaka. Ternyata pacar sirut tepakan anci Jepar. Keng kebele cong. Lu ba. Arwanan kaki ba. Iya cong. Oh. Anyar tahu kok ba. Mau kopi re. Iya ba. Amit ba. Engkau ngetelanan kakek semak ben sirut anak di senili.